Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya nih guys. Kita bermain tinju yuk dengan Mikaca, saudaranya Taracang. Wah, Taracang jago tinju dia nih. Saudaranya Taracang suka olahraga keras nih. Taracangnya suka berantem nih. Mikacang suka tinju nih. Yuk, pukul, tangkis. Awas, knockout nih, knockout. Kena. Wah, tangkis, pinter ya. Jago dia nih, tuh tangkis. Wah, pinter gerak geriknya nih, jago nih dia. Wah, jangan keluar ring, nggak boleh curang kalau keluar ring. Tangkap, wah, tangkap, ya, pinter ya, jago ya. Emaknya bilang jangan main begituan, katanya bahaya. Udah, masih mau lagi tinju ya? Pukul ya, tangkap. Wah, jago tangkapnya, tangkap. Wah, KO guys. Oke, begitu saja. Assalamualaikum.